turashimira zimazeyo kandi bivuye ko ndibaza imitima umuryango wa Pasiteri Bidinevu hamwe n'umudamu we Nyangabire. Turabashimira rwose ku bikorwa by'indashyikirwa batekereje kandi bahageraho. Imana yamuheze umugisha mwinshi. Kigira kabiri, turashimira kandi nyakubahwa Revera Mumvirwa kubwo kuba umuhuzabikorwa ndetse n'umuvugizi wanyu. Imana yo mu ijuru umuheze umugisha mwinshi. Ni ukuvuga ngo kubwe kubera impamvu y'ubuvugizi no gukumanga no kubahoza ku mutima, ni ukuvuga ngo uzavuye kwicara aha ngaha, turabimushimira cyane. Imana umuheze umugisha. Reka tubashimire namwe mu by'ukuri, muri abantu beza kandi muri ab'agaciro mu by'ukuri. Kuba twarabatekereje cyangwa se Imana yarabatekereje igabicisha muri aba bantu, namwe mukabasha kwitaba mukaba mwaje, namwe turabibashimira cyane. Imana yo mu ijuru umugisha mwinshi. Amen. Z'umwihariko dushimira madamu Pastor Bidinevu, nubwo atari aha ngaha, ni ukuvuga ngo hari arimo babiri, ariko nawe abyumve mu by'ukuri iyo ari n'indashyikirwa. Turaza gukoma amashyi mu by'ukuri, tuvuga ngo Imana ibaheze umugisha. Muri ayo mashyi azaba avuze byinshi, asobanuye byinshi, kubera yuko ari hano kandi adahari kubera impamvu y'ibikorwa by'ubutwari. Reka dukome amashyi. Murakoze cyane. Imana ibaheze umugisha mwinshi. Ubwo rero turaza gusangira ibikorwa n'abavandimwe ndabiyegereje. Mbanje kwishimira Revera Mumvirwa kubera ko twabanye twarafatanyije muri iki gikorwa, ubwo baturandaga iyo serivisi ku Imana yacishemo ibyo bikorwa. Bamucamo arampamagara turafatikanya bitewe niko byari bipanze. Ndabimushimira mu by'ukuri kuko yihanganiye kugira dufatikanye ubwo tugeza kuri uyu mwanya. Imana imeze umugisha menshi. Ni umugabo mu by'ukuri w'umwizerwa. Abo dufite abantu benshi mu by'ukuri sigaho utekereza ibikorwa ukabura aho ubicisha, ariko ndabizi ko ari umugabo w'umwizerwa kandi ukora ibintu neza. Yagiye aje gufata amafaranga yo yarafashe, yigeze afatana ikintu nijoro mugeneye transport, nijoro kuyemo amafaranga mugenamo transport. Urumva mu by'ukuri abo bantu muri iki gihe barakenewe kandi barabuze. Rero by'umwihariko ndamushimira kubera yuko yakoze ibyo bikorwa. Imana yo mu ijuru ibeze umugisha mwinshi. Narimuze ngo turaza gufatikanya n'ubundi na Revera Mumvirwa, ariko turabiyegereje nawe araza kwisubiramo. Twegereje Pastor Bidinevu, kimwe twari tunakumburanye. Kigira kabiri mu by'ukuri duhuriye mu bikorwa by'indengakamere cyangwa se biri hejuru. Ntinya umuntu undi ushaka gukora neza. Iyo umuntu akoze ibikorwa kiri hejuru, zanumva akoze ikintu nk'undahuriye amakara. Timubwire ngo ibi ngibi ni ukuvuga ngo ibi ari isomo. Niyo mpamvu nababwiye ngo ntimwisuzugure cyangwa igihe cyose muzumve kuko mutace muri cyo. Hari abari inyuma yanyu wohindukira ugasanga kararira uwo mufasha. Rero turabimushimira mu by'ukuri cyane kandi turamwakiriye, twari tunamukumbuye. Imana yabikoze. Imana ibweze umugisha mwinshi. Ndenda gutanga umwanya, ariko mwumvaga wenda nakoraga bisa nka registre kugira ngo turebe abantu twanditse ko baba bahari. Sinzi wenda niba ari reka tube dukora hano mu bitabo. Batangazanyije n'uwitwa Nyaziraje, yaba yaje Nyaziraje Makoti, ntabwo araza. Ubwira kabiri Muzehe Bideri arahari. Mama Sinkabumwe, Madamu Pastor Musore niwe Mama Sinkabumwe. Revera Rekaze kugira ngo tumenye ko yababwiye ko twari twamara kwa program ngo bahamagare. Ubwo rero ni uza kubimenya. Nyambitavu Eric ntarazi, Revera aze kubera ko amenya ko yagiye abamenyesha.
rero arakoze twari tuvuze muri kasuma baraha wowe niwe umenya ko wagiye umenyesha abantu twari dutangiye kuri Nyaziraje Makoti asengera kwa Revera Zicaza yaje asengera kwa Bipanga yaba yaramenyesheje naramuhamagaye narabipanga kuko harimo abantu babiri iriya rwo hariho uriya mudamu nabonye uri hariya ndagira ngo uramubuka uriya pfa Gosheni Nyabaziga hakaba n'uyu Nyaziraje Makoti ubwo rero kutaza ariko wamenyesheje ugomba gusa kubimenya dutikingeho twari tuvuze ko muzehe Bideri we yaje aho twari tuvuze ngo mama Sinka bumwe madamu Musore sinzi ko waba waramenyesheje urabwiye n'ibipanga nabonye ndabwiye Kiruhura exactly yego niko ko aho namwe ko turanye abero ubugira kabiri ni madamu Ushimisha uyu yego murambabarira kuko ubundi ntaraza abantu babiri akabazana hariho umudamu umwe ni n'abapfakazi babiri gusa babiriya nibundi nibo nabwiye abundi baraza hakaba Nyamitavu ikwereye usengera n'idini hakabaho zamurijwe batuvuze mu Nyamitavu ikwerere usengera muri idini yabonetse hakongera hakabaho Anastasia wa New Jerusalem arahari yego hakongera hakabaho na Kirayi Ndatinya New Jerusalem yego hakongera hakabaho Nyamure arahari n'ijoro bagiye hakongera hakabaho Nyabintu arahari wo muri Sepake rero wa Nyabintu hakabaho Nyamitavu wo muri Sepake nanone kuba batabeza we baraje Kiruhura yego hakabaho Nyamajana Shalom hariho Nyamajana Shalom kwa Kanusi kwa Kanusi ndera naramubuze nyamujana shanga nyamporana narashatse gatera namubajije kuri telefone hakabaho Nyandurwa Kabare ni wewe yego hakongera hakabaho umudamu uriya namubonye hakabaho madamu Oseya arahari hakabaho madamu Ndereya arahari hakabaho Nyabintu Elohim arahari hakabaho Nyabakanura Mihembe arahari Nyabakanura ntaho hari yaba yaramenyeshejwe se nari nabwiye bariya nyazanika ubwo araza kera hakabaho Nyabakanura Mihembe hakabaho mama Ange New Jerusalem hakabaho Nyagaruza hakabaho hariho uyu mudamu sinzi n'imbere baraje kumubona niyo mutumwa nzasa mu gushakisha baramubuze ubwo yarabuze reka Revera n'ubundi azongera amafata ijambo bitewe n'abandi wenda bashobora kuba biyongereyeho usibye hariho umudamu utabonetse ariko tumutsimbuza undi hariho madamu niba ari Coco ariko tuza kumusimbuza n'ubundi undi mudamu wabonetse ntacyo bitwaye kamusome ndebe ko ari aha ngaha Nyajambo Nyajambo yatsimbuye n'ubundi uwitwa Nyacoco ubwo Nyacoco ntari buze n'ubwo ngo twamutsimbuje ni Nyajambo reka rero Revera aze kugira ngo nawe afate ijambo aganireho narangiza araza kuduhera n'ubundi umushitsi umwanya murakoze cyane
Imana yongeze umugisha mwinshi. Reka reberaze reve aracarimo aravuga gatoya. Rero reka mbabwire n'ubundi mu kitugenza hariho inkunga ntoya yabashije kuboneka, ariko si ntoya. Ni ukuvuga ngo ni ikintu cyose kivuye ku mutima burya kiba gifite agaciro. Mu by'ukuri murabona kuko nubwo abantu bakora ariko n'Imana izitora. Iyo tugereranyije tukareba abapfakazi bari muri uyu muhana ni amagana, ariko kandi mu by'ukuri birashoboka kuba ari mwebwe Imana yahisemo. Mwahisemo kandi ibi ngibi hari urwego bigomba kurengamwo y'ikintu biturutse kwa Mana. Ni ukuvuga ngo bitandukanye n'ikivuye mu madini. Tuza tugira imyumvire ibasha kugira ngo twumve ibintu neza. Iki ni Imana iba yatekereje abantu, ntabwo ari amadini n'abantu bashaka kugira ngo wenda habe kwescroka. Ahubwo tugomba kugira iyo myumvire. Niyo mpamvu mwasanze dufitemo abakomite muno, mwasanze dufitemo abakatolike, mwasanze dufitemo abandi bose batandukanye. Mu by'ukuri tugomba kuba dufite uwo mwuka wumva ko hari n'Imana itekereza, nubwo ibicisha mu bantu wabishitse, ariko akaba ari Imana bitekereje. Rwose mugomba kuzamwumva kuko ibyo bintu bishoboka, ariko hataravuga ngo ibi byaba bivuye he n'impamvu nishi. Oya, rero Imana yoheze umugisha ko mwagize iyo myumvire myiza. Reka pezerevera umwanya anatwiyegereza umushitsi. Karibu, Imana yoheze umugisha mwinshi. Murakoze cyane, ndizera ko ntari buvuga amagambo menshi. Ubwa mbere no gushima Imana ko ari Imana iturinze kandi ari idutunze. Dukwiye kwigarurira amashimwe. Imana ihabwe icubahiro. Sinamenye mpamvu wenda uwacu bazoza yatangiye atasenze mbere no gushima Imana kuko niyo ikora byose. Hanyuma icya kabiri turashimira umuryango wa Pasiteri Abdinego Ndahiro na madamu we Nyirangabire n'abana babo, kuko n'umuryango baricaye baratekereza bumva ko ari ngombwa bagomba gutanga ituro baturira Imana kugira ngo basangire n'abantu kamo. Ni ibyavuye ku mitima yabo, ntawabatakiye muri mwese muri aha, naje sinamutakiye, ariko nitura Imana yashyize ku mitima yabo bumva ko mugomba gusangira. Icyo rero turabishimira umuryango wa Pasiteri cyane, kandi by'akarusho turashima n'Imana ko yabihaye agaciro, biba ngombwa ko atera intambwe akaba ari kumwe namwe muri uyu mwanya. Muri gahunda ze uyu munsi yari kubabona yasoje ibikorwa yanabiye, ariko yabihaye agaciro kugira ngo muganire, aze kubaraza kubagezaho ijambo ryo kubarema imitima y'ibyiringiro, ababwira ikiri ku mitima yabo uko babitekereje. Turamushimiye mu izina rero ry'aba bantu bose bari aha, n'izina ry'abapasiteri basumje abakristo bari aha. Turagushimiye. Imana ibahe umugisha. Dushimwe bizagere ku muryango, muzabwire ko twabashimiye. Abashumba bari hano wenda baje bashoreye abakristo babo baturutse, harimo abantu basengera amatorero atandukanye bavuye mu makomite, uyu mubyeyi n'abandi bavuye mu matorero atandukanye dushobora kuvuga amazina muri aka kanya, ariko yabivuze bazoza amatorero amakomite n'ibyumba bitandukanye dutahamo, ariko twese tuba mu itorero rimwe rya Kristo. Rero serukiye abashumba bose baba babyeyi n'imiryango turabashimiye kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Ubundi kandi rero mbonereho kubarema umutima ijambo rigufiya. Imana niyo igira byose kandi niyo ikomokwaho na byose. Habaye ikibazo wenda sinusubira kuvuga mu kanya mbwira Pasiteri amakuru make kubwishimwe. Habaye ikibazo gikomeye cy'ubuzima abantu bagiye banyuramo mu bihe bigoye. Ndibaza ko byakomeye kurusha cya gihe mwari muri hano. Bigenda bikomera, abantu babaye benshi aha, hanyuma ubuzima nabwo bugenda bukomera. Uburyo abantu bagiraga bwo gufashwa no kuronka ibyo bahabwa burahagarara. Ariko Imana kubera ko igenda itunga abantu, sinamenya ngo mvuge ngo itunze ite, ariko kubw'ubuntu bw'Imana abantu bararya bakanywa. Ariko hari igihe imiryango myinshi igera ku rwego rwo kubura rwose. Si ikintu si amakuru yo gukabya. Ndi umupasiteri wakira imiryango myinshi, iyo shunje aha n'iyindi ndashunje. Ayo ni amakuru tuziranye nk'abashumba b'amatorero, kandi ukaba umutwara tujana imbere y'Imana tugakomanga ijuru, nibyo saba dukomanga. Noneho rero uko niko bimeze hano. Kuba mukoze ku kintu rero ni ikintu gikomeye, yabivuze bizobazoza
ni igikorwa cy'indashyikirwa kandi gikomeye gifite n'icyo gisobanuye cyinshi ntushobora kuvuga ariko gifite ibisobanuro zikomeye cyane cyane mu mitima yacu nk'abashumba kuko kino kudufasha ndagira ngo kurusha uko mufashije aba bicaye hano kuko nimba hari ikintu kiremereye ku mushumba ni ukumenya kuko ufite umukristo waraye ubusa kandi nawe udafite icyo umumarira nkawe ariko ndashimira Imana ku bwanyu ko yabakoresheje ikintu gikomeye kugira ngo ababyeyi muje gusangira nabo bishimire igikorwa cyanyu mwakoze Imana ibahumurisha kandi rero abandi nizere ko nakomeza kubabwira ko Imana ariyo dukesha byose kandi ifite imbaraga zo gukora ibirenze ibi niyo dukwiye kwizera no kwiringira hanyuma ikindi we nasoza baraza gusaba umugisha bose nje gusaba uyu muza gusengera urugo yanjye zanasenga ariko uyu munsi arasenga mwebwe nimwe musenga niyaremereye muza gusaba uyu muryango wa pasiteri umugisha Imana ibaha umugisha murakoze cyane reka dore pasiteri agiye umwanya kubera ko hari abashyitsi bandi bamutegereje hariya n'ubundi amasaha arimo agenda reka mfitemo umwanya kugira ngo aze kugira ijambo bageza kuri karindwi reka dushimire Revera n'abazoza bateguye kino cyicaro cyiza amashimisha mbere twari dutangiye kwibwirana ariko reka nongere bisubiremo kuko ndi umwe mwe mukaba benshi kandi yibwira ko hariho benshi banzi hano ko ndababona bamwe nitwa Pasiteri Ndahiro Abedenego umuryango wanje ugizwe n'abana naje n'umudamu wanje yitwa Nyangabire Eme ni umusinzira wo mu nzu y'abahimuzi ndi umurundi w'umuhondo ariko ibyo ni bitoya cyane ikiruta ibyo ndi umukristo kimwe nawe n'umudamu wanje ni umukristo kimwe nawe n'abana ni abakristo kimwe nawe icyo ni cyo cyo kwirata ibyo nari mbivuge kubera umuco wacu kwibwirana kugira ngo udasohoka kuvuga ngo ese pasiteri wadusuye nindi kandi abizi twese turavukana abavuga ururimi twese rw'ikinyarwanda cyangwa se ikinyamurenge turavukana turi amarasamwe ndibwira icyo kiratambutse icya kabiri ndashima Imana yabarindiye kuri uno musozi wa Nakivale kuba dutandukanye abo nagiye mbasiga hano n'abandi baje nyuma shima Imana kibazigamiye mu kiganza cyayo mu gipfunsi cyayo ndabihamya kubizera kubakunda Imana kububaha Imana nta muntu ufite ubutware n'ubushobozi n'imbaraga zo kubavuvunura mu gipfunsi cy'Imana inzara tifite ubwo bushobozi ubukene tifite ubwo bushobozi indwara tifite ubwo bushobozi abamuza mubona bapfa nta ndwara izayica ni igihe kiba kigeze nta ndwara izayica ahubwo ikizacica ni igihe kiba kigeze ni umunsi uba ugeze amen Yesu ashimwe icya kabiri ndabizi kuko Imana ibafiteho umugambi uwo muzi n'uwo mutazi muzi agace gatoya ariko umugambi Imana ibafiteho ni munini ni muremure ni mugari cyane kandi mu byo yibwira kubakorera niko Bibiliya zivuga nta kibi kirimo ahubwo mu byo yibwira ni byiza kubakorera icyo Imana yavuze icyo Imana yubaha nawe uzi ucubaha icyo Imana inenga nawe uzi ukinenga icyo Imana igaya nawe uzi ukigaya ese muribuka kuko Imana ariyo yavuze ngo ndi umugabo w'abapfakazi abazemera ni muri biganza Imana ibahamuka ni umunyarwanda wavuze iryo jambo ni umunyamurenge wavuze iryo jambo ni umugande wavuze iryo jambo ni umutanzaniya warivuze ni umunyamerika se ko nibo bakomeye ku isi ni Imana yarivuze ngo ndi umugabo w'iki kaba se w'iki aho biza bipfira gusa ni hamwe nuko tutabyakira ngo tubyemere mu yandi magambo hari aho tuzatugira Imana amakenga Imana itabesha Imana itivuguruza niyo yavuze ngo ndi umugabo w'abapfakazi niyo yavuze ngo ndi se w'imfubyi iryo jambo riranditswe muri Bibiliya ryavuzwe n'Imana
ntiryavuzwe n'abanyabwenge b'iy'isi, ntiryavuzwe n'abadogiteri b'iy'isi, ntiryavuzwe n'abatunzi b'iy'isi. Ni Imana ubwayo yavuze ngo umugabo w'abapfakazi ndi se w'imfubyi. Iyo Mana rero abantu bashobora kubatererana, abo mwabyaye, abo wakuye mu nda yawe bo gutererana, iso yo gutererana, mama wawe ashobora kugutererana, abaturanyi bawe bo gutererana, inshuti zawe zo gutererana. Ariko Imana muri kamere yayo, kuko ariyo yavuze iryo jambo, tizatererana abapfakazi n'umunsi n'umwe, tizatererana imfubyi n'umunsi n'umwe. Rero twabasuye n'umuryango wanje na madamu wanje Nyangabire. Ikintu twagihaye agaciro, kumva kwisangiza twenyine ku munsi wa bonane, tunezerwe n'abana bacu, twabonye kuko atari ngombwa, ahubwo twumva ko twosangira namwe. Niwo munezero wacu, nibyo byishimo byacu, nizo mbaraga zacu, nibwo buremere bwacu twebwe mu mitima yacu, ko tumva dukandagira bigakunda, kubera ko icyo twagambiriye Imana kidushoboje. Ikindi cya kabiri, kuba Imana yaradushizemo kino gitekerezo, si imbaraga zacu, si n'ubushake bwacu, ahubwo ni mwebwe mwabiteguye. Rya sengesho ryawe ryo mu rukerera usengera cya cyifuzo nicyo cyakoze ku mitima yacu. Mwona kino kintu, iki nicyo kamere, ibitekerezo nibyo kamere. Iyi kamere yakwemerera kugira ngo utekereze gusangira n'undi muntu, ariko rya sengesho ryawe niryo rizabigera mu mitima ya benshi, rikagera mu bwenge bwa benshi, rikagera mu mitsi, mu misokoro, mu magufwa, rikakubuza amahwemo, rikakubuza amahoro, rikakubuza umudendezo, bwa bugugu bukakuvamo. Imana ikihesha icyubahiro. Ariko ndashima Imana kandi ari je n'umudamu muri dukeya iyo ndwara y'ubugugu utaye tugira. Imana iturambuye tuzadukora. Ndabihamya si ukwirata, mu bintu nanga no kwirata, mu bintu nanga no kwishira hejuru. Iyo mpaye icubahiro z'umwanzi wanje, ariko inshishije bugufi uzampa inshuti yawe. Kuba Imana idukuye hano, ese kuko je n'umudamu n'abana banje, Imana igenda dukoresha hirya no hino. Ico nshimiye Imana, nshimiye Imana. Icya kabiri, mwihangane, mukomere, mushikame, mwikomeze mu mitima. Niko ijambo ry'Imana bitubwira, mwikomeze. Ubuzima bwa hano ndabuzi, ubwo kuburara ndabuzi hano muri Nakivale, kubwirirwa ndabizi hano muri Nakivale, nabaye hano muri Nakivale, malaria hano ndayizi, kubura agakayi k'agasuku k'abana ndabizi. Abana begeza babirikwana babaziza agakayi k'agasuku n'ikaramu y'igiti, ariko kuri none ndabizi. Ejo niwe utahirwa. Mukomere, mushikame, mwizere Imana, Imana izabagira neza. Mbere ko nsoza nasoma ijambo ry'Imana kugira ngo iryo jambo ribihumure, kuko n'ayandi navuze n'amagambo y'Imana gatoya, reka nanjye mvuge ngo gatoya, ariko ni kanini mu mitima yacu uko kangana kose. Uzi ko Imana ikaduhera umugisha mu magambo mutwaturaho. Twifuje gusangira namwe, hari igishwaga gitoya, hari n'umushoboro mutoya. Ico nicyo twifuje, hari igishwaga gitoya tuzasangira ejo, nubwo tutazahurira ku meza, ariko aho madamu ari n'abana muzaba musangiye nabo, kandi bazanezerwa bishimye. Nimusangira uwo mushoboro, mugasangira icyo gishwaga, bazishima kandi banezerwe cyane. Mu gusoza rero, reka sabe pasiteri adusomera amagambo abiri. N'ejo twarayasomye turi kumwe n'abana b'imfubyi hano. Ijambo rya mbere ni mu Baefeso 3:20. Arasa dusomere mu Baheburayo igice cya kabiri umurongo wa 18. Abaefeso 3:20. Ndabakangurira gusenga ibyifuzo byanyu mbere yo kubiha abantu, muzamuha Imana. Imana igiye gusubiza, izikoresha abantu, ariko Imana niyo ya mbere. Imitwaro yanyu, ibibaremereye byose, ibibagoye byose, muzamubitura Imana. Ku isi yose mu bakomeye na biriya bihugu bikomeye, hari umugabo watanze itangazo abaperezida bataratanga n'abami bataratanga. Ni Yesu wavuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Aba baperezida muzamwumva bizamamaye, ntawe urabwira abaturage iryo jambo. Rero ibyifuzo byanyu, imitwaro yanyu, ibibagoye, ibibaremereye, mbere yo kubibwira imiryango, mbere yo kubibwira abakomeye, muzamubibwira Yesu niwe ukomeye. Yesu nawe azaza akorera mu bakomeye n'aboroheje, ibibazo byanyu bikemuke.
Abaefeso 3:20 aravuga ngo nuko ibasha gukora ibita cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Ntimukazamubwira isoni ngo uvuge ngo ibyifuzo zanje bibaye byinshi. Ni byinshi ku bantu, ni byinshi ku miryango, ariko ku Mana nugira 10 zose uzubibwira Imana. Nugira 20 tukabigira ibyawe. Uwo mutwaro uzuwikuraho ubwira Imana ngo Mana ndabiguhaye. Soma Abaheburayo 2:18. Kuko ubwo yababajwe uwo ni Yesu no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Mwabyumvise iryo jambo. Yesu ubwiwe ubwo yageragejwe azi uburemere bw'ikigeragezo. Yesu nawe yarashoboye ngo abasha gutabara abagira gute abageragezwa. Mugira amahoro y'Imana. Bifurije umwaka musha tugiye kwinjiramo, umwaka w'ibisubizo. Kakokora koka nta mwaka ushaje ubaho, nta mwaka mushuba yose nisha kubizera. Bifurije ibisubizo biva ku Mana, imigisha iva ku Mana, mu bana banyu, mu rubyaro rwanyu, mu buzukuru banyu, mu buvivi bwanyu. Bifurije imigisha y'Imana. Bon appétit mwese. Saba murakoze cyane, abayobozi barakoze, Imana yohereza umugisha mwinshi. Ndimo ntekereza kino bikorwa hari ijambo ryanje ku mutima. Kiriya cyanditswe kivuga ngo Imana iza yumva amasengesho y'abadafite shinge na rugero. Ndabitekereza bitewe nuko kenshi abantu bikuyemo icizere, bimara icizere akumva ko hari ab'Imana yo kumva nabi tukumva. Yaje gusenga akavuga ngo se nanjye Imana iranyumva. Nuvuga ngo iki ngiki kigomba kurema icizere muri twebwe. Imana yabashije kumva Ana, nukuvuga ngo nawe mu mateka ubigerageje ubirebye yarasa n'udafite shinge na rugero. Ariko kandi Imana ibasha kumva amasengesho ya Ana, abyara udasanzwe kwa Mana. Aba umuhanuzi nukuvuga ngo uzwi kugeza n'ubu nyine wubatse amateka. Niwe umuntu wasengeye abami abimikisha amavuta ba Dawudi na Sawuli. Niwe muntu wakoze icyo kintu. Bivuze kuko Imana ibasha kumva gusenga kwanyu iyo gusenganya umwete. Rero mu by'ukuri Imana yohereza umugisha mwinshi. Rero kuzo pastor avuye kuvuga n'ubundi dukomeza dushima, dutangira dushima, tugasoza dushima. Twabitinye gusenga bitewe na ya makuru atandukanye bari muri twebwe. Turaho tubihera kugira tukagira dukwaza kandi turi mu bikorwa cy'izishimo cyo gusabana. Niyo mpamvu wenda habaye ukiranirwa gutyo, ariko kandi mu by'ukuri ntaco byinshi. Imana yohereza umugisha mwinshi. Icyo yabivuze n'ubundi yatekereje ko dusangira ni ukuvuga ngo ubushize twarirukanse na Revera mwumvirwa uri aha ngaha, turagenda tugura ikimasa. Mubanze mukoma amashi menshi. Kiri hariya kwase ibitereko niyo kiragiye, ni ukuvuga ngo mukanye turaza guhanaga inama ya nyuma uko tubikora twese turi kumwe. Nimbe tukibaga none nimba rejo twizukiraho iyo ni inama. Bigira kabiri cagishwaga yavuze. Turagenda n'ubundi na Revera twe twari tumubereyemo hasa aha ngaha, tugura udufuka dutoya ari wo za mboga zitoribwa zonyine kugira ngo ziribwe kabiro 10 buri muhano takira amakuru uvuga ngo se bzoba cyangwa ntizoba, ari ikimasa kirahari, ari amafu ari hano mu Revera. Rero nivyo nibyo twatekereje ko dusangira tubikesheje bene data. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ubwo rero ibindi murakoze cyane. Ndagira ngo aho byari bisa nkaho birangiye. Kimasa naherutse ko gushinja kera kiba, ariko gahunda murifuza ryari mwebwe imyanya yanyu k'abamama, twebwe turaja mu materaniro mu kanya na pasiteri arabwiriza. Icyo pasiteri akoraho baragenda n'abazoza, nimba najegerayo bafotore shati masa. Ibindi yo ni free hano nyine musohoka ngaho murasohoka mubifata mutwara, kuko naje iyo ndizaza ntinya kubona nijana bakamena bakabona iyo murayitwara ubunime. Murakoze cyane. Hanyuma size umwanya mwifuza nimba ari none nimugoroba cyangwa ejo mu gatondo kare, ejo nimba ari ejo nimba nyine ku mugoroba gira baba bazokibagisha kumasa bazoza n'uje gushaka ababazi iyo uza abantu baza babanga bafasha ababazi bazoza ntahari
hanyuma narigeze maze musubize kuri isho atarabaha ijambo ejo mu gitondo mwese murabyemeje mutyo kare kare mu gitondo rwose nta kibazo sibyo icubazoza arahari n'ubundi yarabitangije azabisoza Imana ibaha umugisha nubwo bigoye murabyihanganira mwese narigeze ngo pasiteri n'ubundi pasiteri naribuze ngo pasiteri Abdinego asenga ashima Imana iyo ni gahunda y'ejo avuze usanga saa 2 za mu gitondo nubwo abantu baba bakabavutse arabaza bari gucuruza amata uzosenga asanga reka manza nshime gatoya abantu b'Imana we arasenga namaze gushima kandi ndavuga amagambo gusa Imana ishimwe kandi ndashima Imana kuko ndagira gatoya nka pasiteri w'agatoya komeza uvuga ubwo turayo aje akomeza ni ukuvuga ko narangiza kuvuga pasiteri amaze gusenga turahita tugendera pasiteri abashitsi bandi barambiwe turangiza kubabwira nurangiza muraza gusohoka mwese ifirimu ni mu cyumba kiracu murashaka aharuguru y'inzu noneho umuntu asohokana agafuka ke twosura kubona abantu bagenda kandi gusura kujima ngo bashira nibarangiza barafotora mudufite Imana uyu mugabo ni umukwe wanjye Imana ishimwe kandi namwifuje numvishije amakuru yiwe abari Burundi nibo bampamagaye ko ari muri kino gihugu ariko ngo ngere ahantu bariya kwa mwene wabo nyine amosi sinarageze kuko nabajije abana barambwira bambwira ko ari imbaraga jewe ni nyina wa Camikazi mukase gataramurabeza kuko ari mukuru wawe Imana ishimwe nshimiye Imana cyane kuko Imana itubonanije mu rukundo nari mfite rurerure Imana ishimwe kandi n'ukuri narifujije ndavuga ngo byo kubona ariko kubona uyu mwanya Imana ifashije kakubona icyubahiro cy'Imana Imana ishimwe kandi nubwo ukora byinshi n'ubwo ukora uko ukora kose nshimiye Imana gusubira kukubona imyaka myinshi Imana ishimwe amen atararangiza undi nashime kuko we yashimye dushimiye Imana yuko tugeze muri kano kanya Imana kugira amazina 30 magazina 365 buri munsi ukayita izina buri munsi igira izina ni Imana ariko izina rya mbere ry'umwihariko ngo ni Imana ishobora byose rero ubwo ari Imana ishobora byose rero yakoze ibindi kandi zakora n'ibindi genda ntangara nabivuze nijoro twese tugera mu kwa kwanza twagera mu kwezi kwa 12 tunywa n'amata ntanga n'imwe taki ariko tukarya tukamera neza nabwira abana ngo kuyinima iyi niyo rero dushimiye Imana Abdinego dwasanze yaragiye ariko ndasanga aho nari muzi bukeye akiba mu nibarigeze kuba Minembwe dushimiye Imana ko Imana yagutekereje kandi Imana itekereza nk'abantu tutarondogoye bomere umudamu Nyangabire Imana baheze umugisha kandi mwinshi kandi turagusaba umugisha kandi tuza tunawishuza uwo Mana ugume wabura imbagwa bidene kuva ngo turi kumwe ngo agiye kugenda ubwo tugaburiye oya tuzabizirikana tubibwira Imana ugume umwongere dushimiye Imana ko Imana bidukora kandi uramutse umuryango natwe ubwacu turanezerewe amen arakoze amashuwa Imana yatumishije Imana ishimwe cyane nukuri duhagurukizwa no gushima Imana ku bitangaza Imana iri mu kugenda ihaye gukora mwarafakazi bana kifarira Imana yaratwiyeretse Imana twarayibonye Imana twayikozeho Imana iri mu kuvugana natwe mu gitondo na nimugoroba nukuri Imana ishimwe nukuri nkabashimiye umukozi w'Imana kumubona jewe sinarimuzi ariko kandi kumubona n'ubunyine akandi dushimira n'abandi bose kuva tugera muri iki gihugu twagiye tukiboneramo ibitangaza byinshi tukarya mu gitondo na nimugoroba abantu bakadutekereza baririya hanze tutazi dufite inshuti nyinshi dufite abakunzi benshi twagiye dutandukana nabo batuzi kandi tubazi ariko ntibaze badutekereza ariko mwene data kuba badutekereje
turakubwira ngo Imana iguhe umugisha n'umudamu wawe Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha mu zawe Imana iguhe umugisha mu bana bawe aho mukora hose aho muzoza munyura hose aho muzoza mugenda hose Imana izigenda ibaheza umugisha ni ukuri nicyo cyatumye Imana ibajaniriye ngo muzatubere umugisha muri iki gihe muri uyu munsi wa none kugira ngo muze mutubere umugisha twebwe aho tutavuga aho icyo tudakora ariko Imana ikatuvugira Imana ikabageramo Imana yacu turadusenga kandi turatureka gusenga nimba mutaza musenga mwa bapfakazi muze musenga Imana ni ukuri jewe nzaja gusenga akavuga ngo Mana imiryango yawe uyu ni umuryango waje ndakora umuryango waje uyu ni umuryango mukuru umuryango wa pasiteri Imana nishimye uyu muryango wa pasiteri ni umuryango mukuru sino hari umuryango wacu mvukamo sino hari umuryango wacu ntuyemo nashatswemo ariko ni hari umuryango wacu w'Imana Imana nishimye kavuga ngo umuryango wawe kamabwira Imana ngo umuryango waje ubereye kuri iyi nzu umuryango waje ugeze kuri aya meza umuryango waje ugeze kuri iyi tapi Imana nishimye tukaba tugushimira mwene data kuri iki gitekerezo mwatekereje n'umudamu wawe mukavuga ngo muze kutureba muze kudusura ariko kose musangire namwe muduhaye ikimasa muduhaye n'ifu icyo si igitangaza aho abantu bahabwa imboga bagahabwa n'ifu icyo si twovuga gute n'icyo tutovuga ariko turavuze ngo Imana iguhe umugisha Imana ikugirire neza aho uzonyura aho uzoca hose uzojane n'Imana Imana izigenda ikurongora nushika mu rugo rwawe n'abana bawe n'umugore wawe Imana izabaho umugisha mwinshi muri byose Imana izabaho umugisha ariko cyane cyane ni ukuri Imana ikomeze kubagirira neza kandi ikiruta Imana izabaho ubugingo Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Nukuri sinabulishimye. Imana cyane turi kubonana na pasiteri. Imana ishimwe. Jewe twarabanye inzu ku yindi imyaka myinshi twabanye hano muri Nakivara inzu yanjye n'iyiwe hagati yacu hari haciye inzira gusa. Ni ukuri uyu ni umuryango mwiza sinabura kubashimira ni umuryango mwiza cyane twabanye neza Imana ishimwe ko dusubira kubonana turi umwuka w'abazima Imana nishimye ubundi kandi nishimye Imana kuri iki gikorwa mwakoze ni ukuri mwakoze ibikorwa cyendashikirwa mwabaye abakozi b'Imana bajya birize ivuga ngo dini Imana yishimira irisura imfubyi n'abapfakazi Imana y'umuntu mwakoreye ibahembe kandi bahumugisha mwinshi kandi natwe twashobora kubivuga byose ngo tubimare ariko mwakoze ikintu kiremereye muri twebwe mwakoze ikintu gifite ibiro byinshi cyane Imana y'umuntu ibahembere tubasabira umugisha mu bana tubasabira umugisha mu muryango tubasabira umugisha mu muryango wanyu wose ko ndabura nk'ukuntu nobivuga Mama Valere ni inshuti yacu cyane rero giti cyane n'umwana twabanye muri Zura twimukiye hano muri Nakivara turasura turabana twakoranye imirimo myinshi yo mu bwana twakoranye imirimo myinshi hano muri Nakivara twajanye kumesa muri Somali twajanye gutora amakara imirimo myinshi twari abaturanyi twasabanye kabucungu twasabanye amakara ugenda uzomubwira ngo Mama Valere ni ukuri mama Mwonga yaragushimiye kandi yarishimye cyane kuri iki gikorwa mwakoze mwese hamwe n'umuryango Imana ibashyize umugisha reka pasiteri asenge rero Yesu ashimwe ndabona abadiyakoni barambiwe neza ndamubwira pasiteri ijuko nariye nizo mpamvu namwe bashaka barye rero numva nahaze cyane kubera kino cyicaro ahari akanzuna nibagize ndashimira umudamu wanje mwiza Nyangamire muramuzi n'intwari kuva hano n'intwari pe naje ndabuze ubutwari bwiwe je maze karaja kuba amezi 3 zindutse ariko telefone yatangiye kumpamagara nkiri mu Rwanda ngeze hano arampamagara ti papa zishi igitekerezo ni ugusangira n'abana b'Imana n'abakozi b'Imana naje ngihesha umugisha n'intwara zandushaho ubutwari ariko naje kagira umutima mwiza wo gusinya no gutanga rero ndamushimiye n'intwari ndabizi nawe arabizi kuko muzi nk'intwari Imana imuhereza umugisha naje ndawumusabira iki gikorwa mukomeze mudusenge tubitse mu isezerano ry'Imana kandi tuzi ko Imana igiye gucagura ni ukuri ntabwo waburiho muri dukeya burya umururumba ari wo mubi ndabizi neza ko Imana igiye gucagura aya masengesho n'umugisha mutwifuriza inzi ko kizaguka kigakomeza kikaguka kadusenga isengesho rigufi asigaye mugende umufasi gishwaga umufotozi wacu arabafotora
Imana ibahereze umugisha. Imana ya Iburahimu, Imana itanga amasezerano, kandi aba bakozi bawe, abashakazi bawe n'abagaragu bawe, ayo masezerano barabahaye. Imana ya Isaka, uri Imana isohoza amasezerano, ndabizi kuko hari ayo wasohoje n'ayandi utarasohoza. Mana ya Yakobo, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, izi ko hari ibitangaza byinshi wabakoreye, hari n'ibindi bategereje uzakora. Bashize mu biganza byawe, kandi n'ubundi niho basanzwe muri assurance yawe. Ubaheze umutekano n'umudendezo, ubahereza amahoro, ubaheze kurama no kuramba, kugira ngo ari amasezerano uzayasohoze bayarebesha amaso yawe. Ubahereze kurama no kuramba, kugira ngo iriya migambi myiza ubafitiye bazayirebesha amaso n'abuzukuru babo n'abuzukuru babo. Mwami, singutota, singutegeka, sinikebagura, icyo mbasabiye ndacizeye kuko ucumvise kandi ugikoze. Ngisabye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Imana ibahereze mu sasa baza uzoza ufata azoza cariye gutya ngama matoraga akawa mwamu cyamukomeza nakati gukomeza ngara ngatora kandi tucanga ejo gasambiri twese tuzoba hariya ku nyanja kuko n'abazobazi hariya mbega hariya twasirikanye n'igiti hariya hepfo niho heza. musubire hariya haba haje umwe akaza afata akagenda nka kuriya babikoze. Tora ukomeze. Kagiye kurange naba gusa tubwire mwana none ko tuzahurira neza komeza yabaye wenyine yabaye wenyine nuvuga ngo ejo sambi ikirahari kiri mu ntoki saa moya n'igice nta kibazo jewe nta kibazo jewe ababazi ndabavyotsa kare hariya kuri uriya musozi hariya abadamu bafurira ku nyanja. Oyaye uyu mudamu Marehema aherutse kugwa muri iriya nyanja kuko niho baragira ariho tuzahurira. mukade wabyishe usengera none se niho nsengera nta kibazo ku ikanisa ryo kwa Maguru saa mbiri uwa nyuma zohagere saa mbiri ariko ni saa moya n'igice tuzohura. Ni ikimasa gikuru ndabona ko umuntu azojana inyama akajana n'umurizo kuko hariya ku nyanja ntawo mufasha ba hariya bafurira munsi hirya y'ikarita ryo kwa Maguru. nyine ntabwo ngufotora muna winjiremo n'umufasha gukuramwe amafu ngaho cyanga yabaye wenyine aho sohora hezo mukecuru ngaho itucanga mukecuru mukomeze mugende muri guteza bya mukomeze mugende muri guteza bya mugende ari muntu genda mumufashe injira nawe. bagiye kugufasha tubakabukira kandi ari wowe uruvuze ngo urarusha
aratuma bariya bancika kandi nari nkeneye kubafotora wabahugishije nkabafotora babwikoreye hariya igihe mucangahaga yewe nubwo ugafatwa ukabika ukubona yego aho ugakora ibyo birahagije nyarukobwa nyihasha kandi none se ndajamo mu ifoto kabiri gashiramo nyaka hembwiye sinorongo kabiri wa kadi yo kwa mimi aziraje tuva ku mugabo yabimenye Andorimana yes yanduhura nyabikiza nyagwa nyajuram Morake ni nanya morake ni Nyangabi Yantebu Orida Antataha Orida Yoga wari alala Zatora yamerekerayo no ariho kiwe
heza uyu wabyanditse Didier iyo ni kimeme ureka zisome we wenyine wazanye wowe waherutse gusoma kera ukiri muri Kongo soma kandi tekera wenyine ndayimushiremo ndaza reka soma Didier papa gentil ngabize mutorere wapi mutoreze mboga Nyarangi Nyaruhanga kera baziriye hano Nyaganza ngeze nkari